Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubat Tita Starwell Khan EM berikmi ketnat lan hapok KGDC ulaong balada ke High Level Committee kala syeme karaban pengkerja syawai ya kitu kibri kibasyong basa ha katai ke caka ka themator ke banwan phai biang cak hima melim yakni ubat Tita Starwell Khan ula penpau ha ka jinge kram bikinang pathai kubor ha ka arpoi trek mentau panajileo arjar khat khandai hadin belawai ke jinge lang bat ke office usim ke hima melim ubat Tita Starwell ulai thu bawat la kani ka kam menta kadang dan hak High Level Committee reula ongpat baka District Council kadani ka benta ban ajing mut hak bai dei bat katei ka themator ulai thu ru ba kani kadang dei ka sien ka ningkong bani keren bak hima meliam kumta umpat la ban batai lut halor kani ka benta namar kan sadon biang ji lang bak hima meliam ringkat bak District Council jing kendu kadang long ka sim ka baningkong namar hadir bang rasimti kumu diam jogalan tengas ngo ba ngidon ka benta ka bakrao nakaliang joka council haga jinga dei baka jaka hangte ko thema kumba pitip ngan su ai lengkot ngan numia thu lut benta namar ba kani kam kumba pitip kadang don hapo ka High Level Committee but nakaliang ka council ngidon la ka jong ka rule ban ai jingmut ya ka High Level Committee tian renga su ong lengkot ipi kumba pitip kani ka jaka kani ka jong si emelim ba us emelim ula ai mau ka agreement bat ka municipal teka bamut ka District Council kumbo pitip usi meliam uha po ka District Council kamot ngidon la ka jong ka rule ngidon la ka jong ka benta ka bang hidai ban pet bang ni ka jaka hadin baka High Level Committee let's say kan sim ne ka rai kani ka jaka ka di ban wan biang sya ka imam de kumbang laong bangan nempat spell out iki details ngindang don biang sakawi ke jengi kendu hakaba kindon lang ki standing council jong ka hima melim ki standing council jong ka District Council min sia keren bahai kani ka kam ko kitip nama ka don ru ke jeng IMC haki senam ki beladap nak liang ka hima melim ya ke jeng snai gitu ki yeng mani ring school hang tu ke kala don ru ke jeng council no ya ke NOC ru hang tu baka kam kadang ya apo kai kut yeng bisa di nak liang ka jengi sa ajmut usi melim ban le alo ngalai ini kirkots ba UCM bani u mo CM joka District Council u dei uno u khot jong kani ka High Level Committee tinre hadu manta pat ngamtep manu balik mi khmat ikani bat hakis ngalai kat tu kat ni gidon ki hakapor jogi CM di barem lalai ya kani ka bat kila sim khiaru ya kani ka benta nakaliang ka isi di barem nakaliang jomba sela ba pensengan no ikila ya ki yaksari te rei kam kapor kaput no menta kawan kini ke isi ke batmai tengah soba kani ke isi ke batmai ru nambut dia me kani mo ko PE ba High Level Committee kalong kasorkan kalong serius menta ba kumnu ban pendi inte gibrio dan rei ka kum ka agreement hi ka don ka kendon ka agreement bala daya kani ke jaka mlasyu ban penangkam kat kum ka agreement kamut ya kani ke jaka ka dorbar ka don ya ka right kadang dia ke liberty ke bah kan simpino yang